Kitabu cha tawala hiri mriango ni wanane. Mwanamche mshunemu anaojirwa mdawe. Vikara Elisha were wa mwambira ye mwanamchare mfufulira mwanawe. Ukanadamu uende koko sudi mako. Ukaishi koko here mcharo. Kwani Bwana azatangaza nzalea miaka mifunga heka za nchi. Ya mwanamche akihenda herari joambirwa ni ye mtu wa Mlungu. Akuuka iye hangana adamuwe, machenda ishika za nchi ya Filisiti, kwa miaka mifunga. Ya miaka mifunga hereo goma, akuya kula kaiza yo nchi ya Filisiti, na achenda kwa mtawali kwenda voya ujiro nyumbaye na mdawe. Fikara mtawali ora ananena na Gehazi, muhumika ye mtu wa Mlungu na kwamba. Edu ntalira mautumabo mugosi, arego gahende Elisha. Gehazi arego kalana mtalira ye mtawali. Yo Elisha rejo fufula mtu ye mwana mchare fufulirwa, mwanawe ni Elisha kihajoga. Kuzamva ye mtawala mujire nyumbaye na mdawe. Gehazi akiamba, he bwana wangu mtawali. Yunde iye mwanamche na yunde iye mwanawe. Ariye fufulo ni Elisha. Ye mtawala kimuzi ye mwanamche na ye mwanamche akimwambira. Kuje na mtawala kitagula ofisa na akimwamba. Mujire vitu jejos aungana mapato gosiga mdawe. Kula siku ariyo uka hata vivi. Hazaeli anamwalaga Ben-Hadad. Vikara Elisha akiuka achenda Damesiki. Na Ben-Hadad mtawali wa Aramu were kalima. Aruha ambiro kukalea mtu wa Mlungu azire. Wangwamba Hazaeli. Hala zawadi wende ukamone mtu wa Mlungu. Na kukirira kwakwe umuze Bwana kala ndahola. Bae Hazaeli achenda mone Elisha. Na wera za tsukula zawadi ya kila kitu kizo. Kilicho kala kinapatikana Damesiki, mizigo ya ngamia mirongo 4. Achangira ndani akima mbele za Elisha na kiamba. Mwana Ben-Hadad mtawali wa Aramu, aza ni humani ize nikuze. Kala wakongori wana undahola. Elisha kizigiza kiamba, endoka ng'ombe kukala, kuhola ndahola. Ela Bwana zananyesa kukala, kufandafa. Elisha kimutema zise Hazaeli, hata kiguironi haya. Gonye ya mtu wa Mlungu akikwa chakurira. Hazaeli akiamba Bwana wangu, mbona unarira? Elisha kizizi akiamba, ninarira kukukala, nagamanya goma yundigo, ahendera Israeli. Undazikundya moho, ngome zao, walage vijana wao kwa mushu. Atesa nao watanga, na wapashule ati yao enye mimba. Hazaeli akiamba, hata ni kitu chani mino muhumikio, mimi kuro beni hende mautuma bomu vijo. Elisha kizigizi akiamba, Bwana zananyesa kukala, undakala mtawali wa Aramu. Bae Hazaeli akimuricha Elisha na kuya kwa bonawe. Ben-Hadad aroho muuze Elisha aza kwambaze. Hazaeli wazigiza kiamba, aza namba ukala kuhola undahola. Ela kunaza chakwe akihala nguo nziho akivika mazini. Gonyake mfunikire mtawali kwa bushu na ya akifa. Hazaeli akihala hatuwe here mtawali. Kaiza mwaka watano wa utawala wa Joramu mwana wa Ahabu mtawali wa Israeli. Jehoshafati aroho kala ni mtawali wa Juda. Jehoramu mwana wa Jehoshafati wanza kuitawala Juda. Jehoramu wala na miaka 200 wakataroka la mtawali. Na ye watawala kwa Jerusalemu kwa muda wa miaka 8. Iye watu wangirea watawalia Israeli. Helarisho henda nyumba ya Ahabu. Kwani wa muhala mwana wa Ahabu na kihenda utiriri mbele za Bwana. Ela kwa utuwa muhumikie Daudi. Wanaka henzere kuinonga nonge nsi ya Juda. Wakukalawere wa muahidi ukala. Kishazi chekinda tawala siku zose. Wakata Jehoramu Edomu mazitosa kula kwa Juda na makitawaza mtawali wao. Bae Jehoramu akivuka na magarige gosiga farasi kwenda upiga mji wa Zairi. Wa Edomu makimzingira nga na wa makomanda ya magariga farasi. Ela akiuka na usiku achenda pigo wa Edomu mareo kalama za mdengereka na majeshige kakichimbira kakiuya mizini kwao. Bae Edomu ikizitosa kula kwa Juda atawarero. Wakati huo vijo libuna nayo ikizitosa. Mautu mangine ga utawali wa Jehoramu na gosarugo gahenda gaurwa kaiza chuo cha mautu nganyakati ga utawali wa Juda. Jehoramu akifa na akizikwa na kare kaiza mji wa Daudi. Na mwana wa Ahazia akihala hatuwe here mtawali. Ahazia anatawala Juda. Ahazia mwana wa Jehoramu wanza kutawala Juda kaiza mwaka wa 12 wa utawali wa Joramu mwana wa Ahabu mtawali wa Israeli. Ahazia were ana miaka 200 wanaanza kutawala. Na ye watawala kwa Jerusalemu kwa muda wa mwaka mwenga. Mamewera anayefuata Atalia na were ni mjukulu wa Omuri mtawali wa Israeli. Iye na yakituangira za nyumba ya Ahabu na akihenda utiriri mbele za Bwana. Ereshorisho kala henda yo nyumba ya Ahabu. Kani were wahala mche kulakaiza nyumba ya Ahabu. Ahazia ogura na Joramu mwana wa Ahabu mtawali wa Israeli ili makahena Hazaeli mtawali wa Aramu Kora Mothi Gileadi.
Waramu akimulumiza Joramu. Bae mtawali Joramu kuya Jezreeli. Akarari semarangage. Arogo gapata korama. Wakataro kala napingana na Hazaeli. Mtawali wa Aramu. Gonya Hazia mwana Jehoramu. Mtawali wa Juda. Akitaramuka kwenda Jezreeli. Kwenda mlo wa Joramu. Mwana wa Ahabu. Kwa ukala were walumizwa.